Ноябрийн 16-ында Буряде опера болон баледе театрта Орысы холбота улысы габияты зужикшин Дамбы Занданов жарын тавың нахыныңга ойын байырта хубейнға тоғылылта уңгыргыбы. Өнөөдөр бидний бүхий аймгийн ард зооноос дандаа их баяр асарж байна. Тэгээд өнөөдөр 65 аймаг баярыг дандаа хүргэж өнөөдөр хоносоо бидний таны амарсан юм. Тус тоғылылта хойыр хубиха буридо, нигдихи хубида орыд болын хари гурынуде хугжым захёкшыде классическа аринут, харин хойырдихи хубидын Буряде эстрадын донут гуйцеткігдо. Тоғылылтыды Дамбы Зандановте сук ажаладык олың нухудын, театре дошыт, мыдежы зужыкшыт хабада. Монгол орынхо зорюты ирыхын айлшыт донуда гуйсыткыжы, ахыду арыдудай хане вариса, захёхы харялса холубо ушода хенгіршылбы. Тень тускым жая болғыя, олыс хорындың шымжыте болғық жы тындыглымыр. Тоғылылтын уйда болтынды мыдежы, олны дорте до хужымзы гылжы, энді соғылырық шытта яхотел хендер болуба. Эні удышыда хабадық шыт хужым дүнгі шыя, ажывайдыланға гол утхық жы толдық, білікте дошны уырсы юртымсын оршында айыр зоры орыжа сытхылы ханабыд. Даша Шархунаев, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ.